megalayapost.news. Mentara sengi ke hek ke NPP ke lahir semanda nongjeri kata naga benta ban penbana ya ka kerteng ukurtong ke NPP uban saya kun hakini ke election MDC bonwan lahi i beraki hajar ngut ki pajba kilalai ban saki ya kete jingalang bat ki balak pendap hi semam ya ka mandan nongjeri limba jo kete sengi bagi hek ke NPP ke penbana ya ka kerteng uba joblin stand bonlong kum kertong ke NPP na mahoti constituency la saki da jingan dalang ba presiden tensong presiden ke NPP hagjela nang tau ba wailat Miki Shala, Presiden ke NPYF Hagjela, ba Charles Margar, MLA ke Mahuti, ba Syampang Lingdo, Kertong ke NPP, hakini ke election MLA Arjar Fly, lembat Shibun ki wedi ki hek nongilam ke NPP. Kinong keren hakati kesengi, ba ke NPP kalau penbena tiket naga benta ke Mahuti Constituency, kiloong, ba kumba kalong mentau, u Kertong ke MDC ke NPP, udon ke jingkermen ke bakrawe, naga benta ban poi cekatong, ke jingjok ban khamtam ba barok kinong kersian ke Kongres kila rung ke NPP. Marki badan ya ke jingetre lang hapo ke Syatri ke NPP. Kumalapan bana yang ay kerteng di jonga nakabenta ba niya kun ya kena ke election MDC ngasyukwa ba niya 2 EP ngade iba joblin stand iba sa hapo jonga Mahuti constituency hi nakasnong maulas nai ngadablag si sukumen ka bakraw hagane ka por banyo ban pong ya kena ke lama NPP ban yo bani narkat lang bat piu pai ba nakabenta ban saki ya kani kasni kabari kasni sa jikan mau ya kamau hati constituency kasni ka sa jikan mau yang aku mu kandidat MDC jong ka parti gejungi hadin bai ba Charles Margar ibri MLA jungi ila join no siya ka parti NPP nakaliang jonga kumuway no Christian Baraba jong iba Charles ngaladu tia ngaladu dem ngalaperkat abidai nak kebenta ke jinglong ke jingman jong ke Mahuti constituency ke jungi kai ke bala pelong inga bandu tia bandu dem kata kadai hakaba ngalatip lupa bakidon ar keli ke masih kertong ke badan hapo jong ke Mahuti constituency ke jungi kata kadai ya iba Charles Margar ibadai MLA bat kumjuru ya ibadai Syampang ibadai ikandidat hak election ke baladap ngaso lang aman sim ngong kumnong inle bakine ki artli ki masih kertong bagin sel lang akaju kasam ngada perkhan baru marway nakabenta jong kane te Henry ka ay ke bang saudan box kadai e kalong ba kine ki arngut ki paya ki Rishad jong ka Mahuti constituency ke jungi kiwan hakame ke jinga keren kiwan nakabenta ban penbha yaw pai ba jong Mahuti constituency ngatarai kajinga dei kajinga jan jong kini ki armut ki masih kertong gajungi kadai nakabenta jong piu pai ba dei ne ambadan kadai nakabenta jong mentoi jong constituency gajungi piu I adin bai ba Charles Margar badai MLA jungi ila peni so no siya parti NPP kadai nagidaw ba gidawsan iba Charles ilang kubiding saindo la syakren la syakong la syakter mo ubadai brio basyat kela bela lai project ikentien ila syakren Henry hagajinglong rangba kajungi ada suku belai iba Charles walada kisya gitar walada kajing syakren bain jong kibrio ru yang marway nakabenta kajing mentoy jong constituency kajungi kindiat Mahuti constituency kejungi kumbang itip kalara Shibun ya kanami ya kaburom jong constituency kejungi kibalami Shibun kirurang ba kibalami Shibun kirangkan sai kirangkan I nakade ka Mahuti constituency kejungi habang ipai syaki MLA budan burom jungi kibanadu mensyua kibala mikmat nakade ka constituency kejungi hakabang iyo Shibun kiye kami bapela kibalale nakabentaban pensanam ya ka Mahuti constituency kejungi kanero kade kapor hakaban nakaliang jungi kum kipay ba nakaliang jungi kum kikonsam la jung constituency kade kapor kabang inhapan kertiang din ya ka menor yaki ay kibaulong syua man syua jungi ulabu ulasat
POE apo jong mauti constituency ke jungi kat kum jing tep ke junga ka jinglum jing tep ke junga ngidon khat artli ki right hagaba yakine ki right ki badan apo jong mauti constituency ke jungi lapet lakmi lengba ki sim lapet lakmi lengba ki lengdo lapet lakmi lengba ki basan jong right te ka ege ba pension ya ka jumot ka jing perkhat ka junga hakaba ngawan shikamat ban shimti ya ka ne lengkor ka ba piu pai ba pila pensiat ya nga na ka benta bangan shimti na ka benta bangan tray ya ka ne ka constituency ka jungi kata ka dai ka ba khmatam ka ba bu akhmat junga kata ka dai na ka benta bangin penne pensa ya ka riti ka dostor bangin penne pensa ya ka kendau ka siap kat kum hakaba nakaliang junga kay ka bang asyukwa banong ni kalong ba andang alajab ngina tray rangkat bat ki dorbar shnam ngina tray rangkat bat kisim ngin tray rangkat bat kilengdo kibasan nakabantaban penjanay ya ka riti ka dostor ka jungi nakabantaban penjanay ya ka culture ka jungi kabangidon hapo jong constituency ka jungi ha constituency ka jungi ngidon shibun ki law gentang ngidon ki mau shiing ngidon ki mau ba kiba kine kidai kita kijing sanam kiba men marim ulabu te hakane kapor na kaliang junga ngakwa nakabentaban ra ya kaburom jong kabawati constituency barkhot gawai ngawan syakmat nakabentaban yang kumusamla rangba nakabentaban syakri ya kamawati konstituensi barkhot kawai baki jingkren baki kam hakinong yalam ki badan negeri ke parti berkeserka kilong kum baki kren pai ba biye ngayang negeri lupo ban khot ban wer lupi ngidon artli ki tie menagasngi ban penlong kawai ki kongres baru kata bak NPP ke peladon lupa ibawai lah diong ikendo yang ayong ba Charles boleh dikeleman USA flash agent assembly boleh pai ba bi dan itu hak ndak semua ki babon ki touring program syabah ngamjuk kampoi namarba kegiatan ke jingkit hak konsumsi pai ba bi kinong tray ngila de panjit kinong kit kam ngila persang ban sim na boro artli kiliang bana du managas nginom ongshu kata kaliang ritang gawe ngker padi don na pedeng jong pi kinong kit kam bangi kum ya ilat kum na kum ngila sanya hak office banang koop banang tab iki what's ngui lada don bangi klub let shing daga jingkeman pasyaw kinong yalam bau ta ude ubodon kam ban pedrung hak list ngin sa pedrung kabaar ka jingong gejong bada minot mene ngilapan thma ya NPP block ya ki women's front ya ki youth front nrai ban job election nginon kam kambun kinong trai nginom la syo ban lek ban thong ban kelai ki unit ya menta kitu barem president secretary baro alyang kin sa kom tu nrai ka jingelang ngin yawan lang ngin sale hadien ke MDC election kata ka dai garai ke jongi ban penklan ban penjob ya kene ke MDC hakani kenti ke pemerintah pai ba bayi dan bon gi pai ba kinong gersan ki bayam gi bufun yang basa keren mareo ba Charles ba join NPP kumbaong isa Preston uba Charles ru unong yalam jongpi udai ubalar bench ni do wat kuslai arajar lain ngeladon hak politics waladang-adang red kata ngereng ngelajrong hak jing don hak politics ngelarben kesni do to ya siap nadin nakman ngangan ya syukman nak mentau pai ba namarnya yo ya ke jing dawa ke jing don kam jong do konstituensi pai ba abi ngakerpat yepi wat mak thanre gitu ki media
Kiba komen satu imat pun kiba labar konsulsi tepi. Dei mendir mau pi. Ha konsulsi hite pun rukisa. Isa Kristen de ken bohay usutu ki mak. Sana ken bohay bi kidet mo. Kibet. Pim dei ban mak tan hakitu. Pat kawe ngakwa ban ong ipi. Watcha elambakla haki social media. Yang akan nongren baik ikin nong yalam kinsawan syapi ban keren bat bishar pai ba biye bishar ba bu gajing keli kini ki bawan ban penbe yang ni menta ki adep le ayu ya kejela bat pejru sakmat kila ana em ban le ai nam ta kejela ya kwa abang ngi pikini kowe Kamegalaya kamde ke Karnataka, Kamegalaya kamde ke Delhi, Kamegalaya kamde ke West Bengal. Ke West Bengal tang niki hotel, tang niki khajna, kilala ban sna flyover. Ke Delhi, balai uchi minister Delhi bare mukap katu. Balai ke Mamta Banaji ke kap katu. Kim dadan kam than ye ke central government. Ngenya pinge dalilai ru kanut banang tanggawai ke parti hi regional parti kinomla ban sishari ke jalan megalia tu kanut ban kau namar balai ngidan kamnya ke Delhi ru banang rai ke roi ke par dai ne amsa ngisko kemen baga jela ke jongi ngidan ye ke parti menta ke badan ke jinge dai Delhi ngamte lada ke parti ki bawan ban penbi yangi lasai ladangi ailat iki ban sishar tang ban sil tulap kinong tray gila nem ngating bayo kinong tray sarkaru yo kidu tulap ngayo i kata le baong ie jai penreu ni hapan syukriru ban penbet penbiang ya ke jingdon kam jol ki pai ba i ka bathmai bat kumju ia u kandidat u bak phila derje u banakaliang jongka parti ngila penskem hakane kasngi bat kumju ru kajing don lang jong ikan didit jong ni ikong runa nang tai napo kanong po konstituensi kajing kerpat jong aku presiden galong tung ni Tracy Tom bangin yo ya kajing jok kapadon burong tongin ken mau ya kawai kum kinong yalam bat kum kinong trey basit rehem jo kaparti NPP kabdei tang kaparti hakapor election ide ban skutu bahai kani yo piong bangin wan ya kaban krok ban kejor ya kipat ba jong kejela leng ba ki konstituensi ki baper tang hakapor election lani tang sisin samisnen kata kading kababakla menep lios ngau ya kejingkren kini kirurang ba iba wailat unau yalam ratba jong kikun samla jong kajela ila jer kerteng ya kitu ki scheme ki benefits kiba nakal yang jong ka sorkar hapok kejingelam jong ka NPP kala sandur sandar ban warna sikit paitba nosong snong jong ka jela entang ya pi ki samla henrei ya kilong kemi kilong pa ki riu kenthe bat ya kilong yin kilong sen ki jong ik baduk ki bajenja hapok ka jela mekala jong ni parok kowe na katakadaw ngidon ya kasel gabakirpang ngataray hamni hapo kamawati konstituensi pilayama dam kendiat tayo iba himasang pliang ucaman jong ka famasel uban pek ya kabit kabiang jong kinongre ilawan ban pelong meeting hamni bat ka order na kaliang jong ka party na ka state ni om bakan ni kasel
Kadai ban lek yu kejap hakawai pakawai ke konstituensi bat ban lum ya kejingalang. Bat ka blok parti jongi hakawai pakawai ke konstituensi. Kidai ban kau kerpang ru ya kanika sel. Kaban pek kerpang ya kajingbit kejingbiang jong kinonglet bai jongi hapok ajela kamtam ya pi kibadon hamni hapok kamau hati konstituensi. Nantangi don su hapok jelam jongi Dr. Jasmine. Kawai ka sel ka bengi ong ka skill development sel. Badya kani ni IT ha ka women's front. Bahkan pentelun ya kani ka kam. Bad nila airu ya ka direction ya kani ka sel. Baki de ban yuk jat hakaway pakaway ke konstituensi ban lum ban lang tam ki SHG ki senjong ki kentay ki VO ki ong ki village organization ban ai ke jinghikai ke babnia kumno ban yo ya kita ki jingtit ki bapaka na kabentang ban pentelun ya kayo kapot hakaway pakaway ke snom hakaway pakaway ke village organization, hakaway pakaway ka SSG, hakaway pakaway ka Kliwyin, jom kikpait ba hapo kajelam ni kalayan. Megalayapost.news